Living Certificate asat lang ang thek kipeklang. Karbi Anglong Autonomous Council Transport Asai Campaign humthom gariya kimi kang pupon. High School Living Certificate asat lang ang thek PM Street Dilai High School Exam Center along kadukawi pan troxy kep tokbor highway troxy kachipalong pon. Nangli gastric pen kedanglok diabetes blood pressure pen kedanglok king phukeso akeso pen kejok longji aphan choik tha amar jivan adowai. Nangli choik tha ang thek mesen chelongji amar jivan adowai. So amar jivan dawai ke endun pen ni bong ni anak ki jun pen ki miang thek chilong pon bomlo lasela bong pri anak ki jun pen anu se ki mi deje phat e jun po lasela bang hoten ta labang so amar jivan adowai chu endun hurtha le pe phone chu contact dun hurtha ki so e bang ajona ki song bong amta ki mi pon jia phan abang hoten na chu endun ranti thani ta ki chu pen si ki miang thek ki chilong si pini rat tum han pachini dun lo ange so dewai chu cheng ko ge phung pong ge so phugar ting son ason ke so son do pik se tanane la so devai ke chupe ne nante akimi ya son si che theglong na pen an pe ni ta chume mu chota son si che theglong. Karbi Anglong live ada babirta long pen ni sami mirinan sepi pini bertang ton pen arjupanik tha. Kedam tang jakong puni pai Krisi arni seba pen HSLC mati High School Living Certificate asat lang ang thek kipaklang ponalong Karbi Anglong pen phan trokebra trok tokbor nerkep highway la pen nijang Karbi Anglong pen phan trokebra isi tokbor isi ke thom an kilongdun Karbi Anglong along loke charle hin ke pa phidun oajok aningkan sitami High School Living Certificate mati HSLC asat lang ang thek kipaklang hutami ke pa phidun asonsi dokoklo Loke Charlie hin paprang do nangji pupen kedam tanga pora hut chirok tok amai Karbi Anglong Autonomous Council pen chipatir pi ponsi pinangan adim ke chirok tok amai tami pidoponlo bonta kedam tang surihini roeng kora planning kana hoda bangki Karbi Anglong pen phan trokner ke praisi tokbor trok an longdunlo West Karbi Anglong pen phan troksike praner ke tokbor hini an longdunlo Bon sitami pining surihini roeng kora pho aning kana bangki Karbi Anglong pen phan trokebra trok tokbor nerke highway la pen nijang Karbi Anglong pen phan trokebra isi tokbor isi ke thomvet ason laso ating jongsi langdam polote kedam tang aning kan pen pining surihini roeng kora pho abang arum nang sunrong ason si dokoklo News report Karbi Anglong live. Karbi Anglong pen ang tan Jesemet Guwahati Silong pen kicheng lok prek jam adimalong gari motor kacheleng mate kedam ke bangaphan kidor plup kawe pen jo Karbi Anglong pen ang tan ki Charlie dam la pen beha bepar ke claim atum isi katikuk ason dokok titikason Lason si isi pen isi akisung ke pajok ji aphan pura Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang kapin khatateng pen humthom hemkonglong kimi ing puponlo kang pupon hemkonglong dipu pen Guwahati jinthong umlap her pen Guwahati lapen ihum dead body a hemkonglong Jesemet dipu ang kang aphan panong pon pen ing pupon lopusi EM Billy Mohan Khaklari pen ningjepon তরফৰ পৰা আমাৰ যিনি নেকি পৰিবহণ বিভাগৰ গাড়ী ট্ৰেন্সপৰ্টেশ্যনৰ যি গাড়ী সেই গাড়ী আমাৰ চিন্তং সমষ্টিৰ উমলাফেৰৰ পৰা গুৱাহাটীলৈ এখন মানে আজি উন্মোচন কৰা হ'ল ডিপুৰ পৰা গুৱাহাটীলৈ এখন মানে বাছ উন্মোচন কৰা হ'ল আৰু এখন হ'ল ডেডবুৰী কেৰিং ভানিটো অনলি ডিপু টাউনৰ এৰিয়াত হ'ব তো সেইকাৰণে এইখিনি মুহূৰ্তত আমাৰ চিন্তং সমষ্টিৰে MSC তথা কাউন্সিলৰ ডেপুটি চেয়াৰমেন অভিজিৎ ডাঙৰীয়া আছে মই তেখেতক ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু এইখিনি মুহূৰ্তত এইখিনি সুবিধা কৰি দিয়াৰ কাৰণে অটোনমাছ কাউন্সিলৰ CM ডক্টৰ তুলিৰাম ৰোহাং ডাঙৰীয়া মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ কাৰণ তেখেত Jinthongarat atum ajak kidingklui pen akisung Jesemet Guwahati an loke Charlie atum la pen beha bepar
ke klem kedam ke wang aphan gari motor kadure det ajok isia kisung asonsi dokoklo lahai kisung pen chepajok ji aphan pura kedam tang apor hut Karbi Anglong Autonomous Council along kachuning ri alo ateng pensi Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang kachechak ateng pen Chinthong mate umlap hairpen Guwahati an kedam ke wangaphan hem konglong ki pipon thek porapot Karbi Anglong Autonomous Council Deputy Chairman Avijit Kropen kachuru pajirpon ni tung Karbi Anglong Autonomous Council pen umlap hair tu Guwahati isi bus ki pido aprang pen ni tung kar inai bus lo mate ili tung Karbi Anglong Autonomous Council ili tung kaching honne CM sar honne lasu kachuning riha election hut kachechak te kangateng pen pini bangke kapapleng iglo je radatum kariadak beha bepar pencing lo kijui kelang mate usumaratum lokacholi dam aphan Guwahati Shillong nogon ke dam nang gari motor kawi pen yok kakasik sak do piklasi laso kisung kapayok je phansi pini dak nilutum kaching honne CM sar nang kapen kharateng mensi umla pher tu Guwahati bas bang kipi pon lapen laso no kipi pot CM sar paname choro par piglo lapen dak transport a department in charge EM akai paname nilin pen choro par piglo labangso humthom ahem konglong kimi kangpu pona mayalong EM Billy Mohan Khaglari Karbi Anglong Autonomous Council Deputy Chairman Avijit Kro Deputy Secretary Ibon Teron lapen Engineer Transport Saikam Klembang Phu atum anda chetongdu মানে আমার যোনটো আপনার যোনটো ফোর্স আরবানিয়া গাড়ি আছে এটো 17 সিটার এটা গাড়ি হয় এটা এসি গাড়ি হয় এটো এটা হায়ারিং লৈ যাব পাৰিব মানুহ লাগে মানে এটা এটা লাক্সারি ভেহিকল হয় তো এটো আপোনাৰ ৰেট পৰিব এটো যদি উইদিন দ্য ডিস্ট্ৰিক্ট হয় এটা আপোনাৰ 5000 কৰি পৰিব এক্সক্লুডিং ফিউল और अपना जो आउटसाइड द डिस्ट्रिक्ट बाहर आउटसाइड द डिस्ट्रिक्ट माने आउटसाइड बोथ कार्बी एंगलंग वेस्ट कार्बी एंगलंग आउटसाइड केएसी जुरिसडिक्शन एरिया होले अपना परिब 10000 কৰি पर डे আৰু যদি বেলেগ স্টেটত লৈ যায় আপোনাৰ 12000 কৰি পৰিব আৰু ফিউনাৰেল ভ্যান তো আপোনাৰ আমাৰ হেতু আমাৰ সেকেন্ড ফিউনাৰেল ভ্যান আমাৰ অলৰেডি এক্সিস্টিং এটা ফিউনাৰেল ভ্যান আছে কিন্তু হেতু অলপ ক্যাপাসিটি অলপ সাইজটো ডাঙৰ আৰু তাৰ ফিউল কনজাম্পশন অলপ বেছি সেইকাৰণে তাৰ ভাড়াটো 4500 আছে লাগি নিউজ ৰিপৰ্ট Karbi Anglong Live Lakhaing ko raisi Borjan constituency angkang dilai hidipi lapen rong plim plam ahawar kido school cap mati home cap an PM Sri Dilai High School along si satlang tokpon bomlo kedam tang surhini raing ko rapli aparman cap asatlang ke tokdun atum school aphai laki Dilai High School Hidipi High School Hidipi English High School St Thomas English High School Koilajan DAV English High School Rong Plim Plam High School Cleared Up English High School St John English High School Top Visionary Residential School lapen Serdihun English School henlo Labangso exam center along kadukawe bang pharu isira bang krisi students mate lo charlia somaratum satlang tokponlo Lapen labangso satlang along kachupa un pona phai laki bang pharuhinira trokner kep ranier kep First division ki chupalong bang krenier kep Second division bang pharuisira troksir kep rapho lapen third division bang troksike rapho kadu kawe pen phan troksike ra tokbor phaiwe troksi ke ki un aphai longponlo Lasonsi Dilai High School pen phan troksike ra trok tokbor Sirkep Nerkep Hidipi High School pen phan Trokebrapli Hidipi English School pen phan Plikebrapli St Thomas High School pen phan Troknerkebrapho Koilajan DAV High School pen phan Plikebranerkep Tokbor Hini Troksi Rong Plimplam High School pen phan Troknerkebrahini Tokbor Kethom Pho Cleared Up English High School pen phan Troknerkebrahini Tokbor Phaiwi Pho St John English High School pen phan Troksirke Rapho Tokbor Trok Top Visionary Residential School pen phan pharuisi lapen Serdihun English School pen ta phan pharuisi satlangang thek chepalong ponrin tilo Bangso PM Sri Dilai High School Exam Center along pen St Thomas English High School pen
naman rank mahenlo highest marks matik ki ongnai a marks ka chepalong pon alangli ka chepalong pon laki kaddu kawe pen pharoplira ingkoi an a marks chepalong pon lo la pen subject ki thom English science la pen geography la subject ki thom along pen letter marks itami chepalong pon lo pinpur me kedamtang surihini ra ingkoi ki thomaning kan PM Sri Dilai High School Exam Center along Pan Troxike Bratrok an Chepalong Ponlo Lapen Pining Surihini Ra Inkora Pli Aningkan na Parman Pan Troxike Bra Tokbor Paiwe Troxiansi Long Ponchotlo Dilai Pen Bijoy Rongpi Karbi Anglong Live Chinthong Socheng Rongkhang Lapen Amri Development Block Angkang Self-Help Group Atum Keklemale Kachipado Ason Doan Kapachithang Ji Aphan Kijor Kelan Kachipaklang Dun Nijang Karbi Anglong Hamren Rong Sopialong Assam State Livelihoods Mission Department of Panchayat and Rural Development District Mission Management Unit Atum Pen Patirpi Bonsi Kedamtang Jangmi Puni Phai Sir Kepar Ni Pen Ni Phai Krihini An Ni Plia Baha Phan Cheng Ponlo Labang so sai ki cheng along Amri so cheng Chinthong Lapen Rongkhang Development Block Angkang Pi Pen Jesemet Self-Help Group Thi Hek Pen SHG Nimarli Atum Ongdong Pen Nang Chito Dunsi Kijor Kelan Kilun Kekan Lapen Beng Pen Kachirap Aputak Chirok Tok Asiki Kipi Padupon Labang so Somi Mela Surihini Ra Ingkora Pho Hamren Rong so Pi along Rongbong Ronghang Pathuak Lamalong Si Padupon lo Kedamtang Jangmi Poni Phai Sir Keparni Por Phai Kep Rachitim Apor Lakhaing Koi Baithalang so LAC MLA Rup Singh Teron Pen Asomi Mela Surihini Ra Ingkora Pho Kang Puodon Ri Pita Ingti Pen Akemangalam The Aputhak Than Peklar Tikang Labang Sohut West Karbi Anglong District Commissioner Sarangapani Sarma Pen Sitami Chitong Dunsi Kijor Kelan Ason Doan Lang Chari Dunsi Ning Parungpon Labang so jame ki bipen kachepaduk pon jesemet Assam State Rural Livelihood Mission District Project Manager Rasinja Ingtipi DFE Skill kelang abang phu Prakash Kispota pen jalin pon si Arnikang team ingsamjin pen jamek doan pichun pon Hamren pen Daniel Inghi Karbi Anglong Live Tang tepini ada babirta ke lapuan si kang ton poniklo